RUNMAWI TV clear to te invite si bevek ule kan show kal tlang hian thil chi sang sang karon ti chhuak china tun chuma hianin human rights chungchang karon ti chhuak ve thungdona kabula hianin Dr. Lalhmanmawia Aizawl North College Associate Professor kan bula hian chhuah ani hi experience tam taklo nei to ani a kapu chi beile chi beile apoi mo kan soi tur hi hetiang soi tur le income tura kanom theishim shim hi kalom hle ani ti chuanin kan zona te kan lu chen nga bu menga human rights hanti hian chi sang sang theido ni in ka sia tiang the min shil thengem theye human rights kan hanti hian MIHRING kan han pia na tanga kan thi ni thlenga pathianina kan CHANVO dik tak min lo pe ka hi chu kan CHANVO vekania chu sarkar sak takai mo police force sak takai mo na min chu sak tur ni lovin kan CHANVO tlang vekania mir thei min noi nung ber mi che berle noi nung ber poina kan CHANTLAN vektur MIHRING human family member kan ni na tanga kan CHANVO tlang vektur hi human rights ni mai alo ume mishing te hianin annex azona don le chuan mishing te hianin human rights hi engwangin nge kan mamo na chana chu MIHRING ina ngani sap tong taka dignified human existence antia chu mizo tong chuan engting kan soyongo ka thiam chi lawa kan ni anga zaom takle moi takle lim taka kan hun kan man theina turatana kan mamo anga hi anita ni chu human rights tello chuan MIHRING hi in nek sor le in nek chep le engemo in noi che hi thei thina chu wang chuan MIHRING tu po hi kan noi mo kan chunge mo kan rethe mo kan hausai mo chu wang chuan hi kan CHANVO hi anang tlang vekani ti lai hi human rights on tumber choni mai alom ome ani chuanin he mizomi puite hi kan changkang chhoto hlea chu chakunga chuanin mizomi puite hianin kan rights hi kan shechiang to kini sia em ti chuanin kan hmang thiam to kini sia em ke mami mal ngai dan taka chuan human rights hi mizomi puite hian kan laman tok lo deuh hian ka hria mo human rights lama hetiang anga lo zirbing le lo ti ve to kan han ni na tang le degree kan han nei ve tang po ka thlir dana chuan mizomi puinol pui hian human rights je hi kan laman tok lo hian ka hria human rights kan han soya pianga misual le tu te mo rui lo le zungol ve le drugs addicted chan vo va soi ta sim anga kanin ngai tlat mai hi dik lova mi fel misual mi thalo takle mi fel takte pana kan chan provoi ma tlang vekania helai taka hi mizomi puite kan laman tok lo human rights san soi hian misual te thlawak khona mo kan ti tlat anga hi a hriam ga ti thina helai tak he chu kan la hriat tok lo wangani awareness la tha tok lo wani ani chuanin kan Mizoram chuanin awareness chu a thatok lo ni ini antinge awareness hi kalpui chhawila Mizomi pui hang kan shiat bel theya irin awareness kan nei theina turtan chuan zirda hi poimo khop maya Mizoram education kalphunga hian MIHRING DIKNA CHANVO te hi heta elementary abul thuta tang le alai hol le ta higher secondary college level le university tleng hian MIHRING DIKNA CHANVO chungchang hi zirna hi omsela ti chon kan rathia manga chu tilawa New Delhi ti vel le khotiang ringotina human rights chungchang an soi kan lo han soi moi ve thin te chu ale vela hian kan thalo lutuk khi a boi thlak thina chu lai tak chu kan boi na chu ni human rights kan soi hian education a hian human rights education hi kan nei lo hi a pai lai ber chu ni ga ria ani chu
ani chuan pu human rights activist nia in chiaranga chuanin human rights activist ini chung hianin nangma challenge enge chona te ima chhon nge anga chuta chuanin I chona ma chhona chuanin enge lian ber ni asia ta hariti ber le Lalhmanmawia hle mai khami zo na ka kalom khup mai I kum tam tak chung hi human rights chung chang hi kan lo tlang au pui ve to a Mizoram sarkar poina resource person te bin lo mang ve to thina NGO te le hetiang ang khotlang hroi tu te ko khom na te po hian a mingin resource person te kan lo ni ve to thina in ngai sak le in vok vak te ti lo tur nia heng hi chu MIHRING DIKNA CHANVO bo chen na rat thak berani kan han ti po hian kan khotlang hroi tu tam tak hian chuan a vok na vual te ti damin kan oma an han tia khati zong khan min han soi khum ta thina in soi sak le in vok vak hi a thaber love India ram sarkar le human rights khovel huap po hian heng ti ngai lovani kan han ti po hian han ngai sak le han in vak te hi khotlang siam thatna na ta na a solution a man rober angangai tlat pol kan lom thina hi helai ta ga hi human rights activist le human rights lama lo zir ve kan ni na tang po shom khati thin chu ni MIHRING in ngai sak hi chu adik thei katilo pani ani chuanin ingai dana tunlai khove le twal chung lama MIHRING DIKNA CHANVO poimo iti kan shiat ngai ni ishiat temin han shil che kalom hle mai mitin hi zalen tura pathianina min siam kan nia kan zalen na ero chu ram richin nei vekani kan human rights kan soivong lu tu ka wanga midang te human rights vanek che pembo khotlang vanek boy mo kha chu atul ho lova amaro chu mitin zalen na kan von nun lo chuan khotlang thatna tur van tlang than tur zo kan ni kan tia wanga mi mal zalen na kan nek che pero chuan khotlang hi anuam ngai lo reng ani so wang chuan van tlang than na te khotlang than na te kan ti mek lai hian mi mal zalen na kan nek che pa kan nor engane kan nor che pero chuan khotlang nuam kha atleng tak ngai don lo so wang chuan ka sai du ber chu mi mal zalen na hi ingai poi mo tlang angu kan zalen tlan chuan khotlang pon nuam anga van tlang pon nuam zo kang so tilawa van tlang ro rel na ho ang le engani amo purul ang zong vela thil kan kalpui reng chuan kan khotlang hi anuam ngai don lo reng ti hi human rights clear na tanga karil rual lian ber chu ni thin ani vek chu ani chuan hei Mizoram ma po pong swal te in soi sak te le hei adang enge swal na shang pong na sa to ma ta chuanin nang ngei pui di sianga heng te hi ati swal tu te le apoi khoi tu te po han manin jela ti han tang chin ma se rei lo te ati khan an swal le zunga enge heng te hi a chan ber ni asia he hi chu dan hian a kong zo tur nia dan enga dan ang thlapa judicial magistrate tele police tele khateng khami sual nu chui tun an ti tur khanita chuti lova ke ni na a khotlak ngai dan anga mi sual kan dia kan riat le van tlak pan thil ti sual ngai ni kan riat po hen ron sual le zel tia wanga lo thin ri me bem tur hin ni lova dan chon a kong zo topanga dan ro rel na nga hi ngak theila dan ro rel na anga khotlang kalzel hian a him ber zo gani chuti ni lova van tlang le khotlang le roi tu le ti ang felina engkima thu top siam ngal tuma mi han chum hlum du ngal mai zelang ril ru kan put chuan adik theilo rim mo hetiang ang hi man lai tanga an local pui to ba se thalo nian thria ta wanga dan ron piang ania chu Mizo society po hian kan zom ve hi tha ka ti dan hian a kong zo sela danang thlap hian engkim ti sela chuan dan themi le
dan anga ro rel tu ten dan ang thlapin ro rel zel sela chu mi pui hian ngak chuak thei ra mila tha kati ani chuan mizo society chuanin sarkar dan te chu ngak se sarkar dan chu lo ngei vendeu se ti na ki nia tu ni tereng mai I dan ro rel na hi kan ngak phalo thina mo kan ngak thleng phak lawa kan ter tek lu to ka mizo hi mo mi sual ne kan thriat hi chu han ben dem ngar chol ne ai ngamatia chop le chila ro rel na judgment han pek ngal mai kan du thina hei hi khovel ram chang kang to tena an du lo I mop rule kan tiang chi khanita khang kha chu mizo society po hian ban san toile chu ka du khup mai social media hi no pangte changin puitling pitar putar thleng kan mang to nia khoilo bar po kanum to lawa ta chuanin hei mihring enge kan dikna chanvo kan human rights diknia lang si social media hian ron omve chin ta ni tianga chuanin hengte hi arin tlak ngeyem tiang chi te khabin han shila helai takhi ka soi chak ber chu nia mo human rights kan han soi hian tu poina kan du ang le anuam kan tiang le tha kan tianga vakho sak phot tur hi ni chuang lawa human rights he dan chunga vikom ta ni tuna kan thalai social media le tiang han tuipui tu tam tak te hian kan right ta lom chuti khatian han tingot na ma se kan thriat tura ka du bera chu human rights hi dan chunga vekani ta ni sulai taka chu poimo ta amaro chu dan hian zalen na min pe ni chu danina zalen na min pek ang min khabbe sak ang songa khotlang le in rel bol dan kan kal hi afu lo ga ti thina danina zalen na min pek ang hi chu kan enjoy turani kan chen turani chu ti role ro chuan thalai tam tak te na ka human rights alom an ti satli angot chu zonga za chuan dik berlo human rights kan zirna tangpo kan soi thina chu human rights hi dan huang chunga danina min phal sakang zelin van tlang le khotlang tan po thatur keima mi mal tan po thatur ang hian ka human rights hi ka mang tang kai turani ti kan soi thin dan ania tun lai social media ta thalai te na ti na zong hi chu human rights han ti nen po soi zom rem che lo hi ve tho chu ti rol le ro chuan dan huak chunga chuan zalin na kan nei vek mitin hian ti hi kan thria ta tha ka ti ani le hei zalin na kan nei kan shiat apoi mo itia ta chuanin enge mi mol ber le mi finger te poina kan no shiat thiam dan tlan theina turin human rights kan shiat hi enge hemi kan nun ho na hian apoi mo ni shiat human rights tel lo chon khotlang nun hi nuam lo rima mi mal nun hi aha thla ka human rights bo chiat na anasat le van tlang nun le khotlang nun na rom thin ani chulai chu kan thriat angaya abik takin in thlangram democracy a chuan human rights he kan in za sak thin ani chu ti ni lawa sipai sarkar tuai molal bik rewina ro rel na an kutan le ko na ram ang reng chuan MIHRING DIKNA CHANVO hi bo chiat na ana salutuka so wang chuan democracy rama hian mitin te DIKNA CHANVO hi kanin za saka sarkar le roi tu te le thu nei tu te pon mi mal DIKNA CHANVO hi min za sak thin ani chu tiangang taka kanin za sak chuan MIHRING nun hian nuama khotlang nun nuama van tlang nun lo nuama ti chuan engkim mai hi pathianina kan pian tirata kan thi ni thlenga zalin na chanvo min pek anga hi kan lo mangtang kai thei thina kan lo enjoy thei thina ni chulai taka chu poimo ka ti ani
chu ani chuanin hei human rights kan han soita lekhabu te poha ita izyak ni in ka shia khami ya hanin I lekhabu zia te khan han lut zoi taila perspective of human rights in Mizoram anita tro khata hanin khami lekhabu izya dong khan enge iri ruwa eng izya chwadu wanga ziak nge engtinge nyang khabi english sai chwadu wanga ziak nge ni le ti lo mom le mai nia khateng le khabu kan buat sai khan karil ruwa chuan human rights mi tin te dikna chanvo kan ti chungchang hi mi zo mi pu hian hreila ka du ngoi ya he le khabu ka zia na inspiration min pe tu ber chu brigadier then punga sailo ina soldier story ati ama chanchin zia na kha ka chair na sa ti chuan anu lama chuan even no nuaya MIHRING DIKNA CHANVO chungchang pon chuana khatiang declaration le convention tam tak kha kalo chair ve thina ti chuan kan ngai tua reng ta Mizoram hian MIHRING DIKNA CHANVO hi atak hian kan enjoy em kan mangtang kai em ram boy lai khan enge kan din mun ti te kan chui ta chon research ka beita ni chu ka PhD doctorate degree nei na ponita chu ta tanga ka ngai tu na in hlom chhuah ka chuan Mizoram hian mitin te hian kan dikna chanvo kan mangtang kai em kan enjoy em ti kha zia chho ka du ta ni chu ta chuan Mizoram hian NGO ania mo ko ran nia mo sarkar nia mo tuai mo po hian mi mal dikna chanvo hi min lo nek per sakem min lo nek sor sakem han ti te kha research a chon ka chui bing ta ber chunita chumi atanga kal zela chon perspective on human rights in Mizoram ti kha ka ziak ta ni ISBN publication nge in kan publish ve ka lom khop maya khale khapu ka se khat karil ru zong a hian engwangin nge mizo te hian kan dikna chanvo hi kan hriat lo ti hi karil ru lian ber mai khale khabu mangkhan mitin te hian kan dikna chanvo hi hretharang u ti hi ka message le ka be sei le ka nge ni ka dream ber chu ni tamai ani chuanin kan zona toblam kan heyanga ti chuanin Mizoram te le khotlang te kan han soya ti chuanin in chung khur lama hianin engtinge human rights hi engtinge nyang pa te nupui te tin fa te tianga po human rights engtinge kan work tir thayang engtinge mani human rights kan enge kan milo hubet saklat thai boka khatiang khan engtinge kan tiang apoi mo sin khala taka kama Mizo society hi male dominated society kan tia mi paina engkima thunei na le ro rel na an chan vek na I society kan ti thina helai taka hian mi pa le meichia nau pang le trom kai lo zok poni sela pathianin MIHRING min siam to chuan kaninang tlang vekani chu wang chuan mi pain meichia kha anomama ka aben sok tur le ati ngot tur khanilo chu tiangin pa emo nuin emo nau pang po kha ati nomna tur ponilo MIHRING kan ni tlang veka human rights na tumbera chu mi pa te meichia te nau pang te pitar le putar pian phunga rual ban lo te thlengin MIHRING vek kan ni na tangin dikna chanvo kan nei tlang vek ani chu in za sak tur ni ti khi human rights rang kan soi ber thin chu ni ta so wang chuan ke chu thai boy ril ru ka putang e bo ka helawa human rights ka lo tui pui ta lu tu ka wangin nupui te po hi
Bible ina soi kha engting ani kha meichia hi bel ke olzo kan tia kan duat turani chuti rual ro chuan meichia po in mi pa kha za thiam ve turani chu tiangin kan fa te po I kan du kan ti nop turani lo ni kan fa te hian nu le pa hne na tangin mangai na le khongai na du sakna an don hi an rai ta ni ve ni ti te poi riat turani tun ma nau pang chu ben kor tur nau pang le hai te chu ren turani lo an ron piang le zel tiang mai khani lo I tin mai chia le pal chia ti mai eng te po kha atul lo chu tiangin mi mei chia poina pasal pakhat le nghe ni thing phur khat chu ka boi lo tiang vel khat tiang ang trong kam thing deuh khat ti lo turani mitin hian dikna chanvo kan nei veka pathian hian he khovela hian I zalen tak le nuam tak a he hun mang tur hian min siam vekani ti human rights ina atum ber choni chu kanin za saka kanin pomtlan saka khalai nun tak kha kan po chuan he khovel hi an nuwa manga kan nun hi nuwa manga I human rights omzia dik tak karon par chok don ani ti hi kan soi thin ber chuni mai ka sai thiam che lo mai the ai sai thiam lo to ka dom kha bak om lo ti khan Dr. Lalhmanmawia zara kan rights shang te in chung khura kan rights te tin khotla nga te rama te mi shang tu te po ina kan rights te kan ti tur te po nyange yang te kan han shat tlang the ani alom om hle meya ti chuanin mob rule te mimal rights te pol rights te po nakin le zela te po amazara hian kan la ti chhuak chhozel tura ngai la ti chuanin RUNMAWI TV hi Android app ate iOS device le TV ate app om veka chuan Android app hi Play Store ate App Store ate download tur om bok ani khati zong kha zanne tan hun kan ron man thei te chu ani Dr. Lalhmanmawia hena chang hianin mipui kan rights te mop rule chung chang te le kan shia tur tam tak te kan la thlir ho zel dona mipui ten min lo la thlir min lo langai chang zel turin kan so ma chu